العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بسكرات الموت والنجاة منه والعفو عند الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunikan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampunikan segala dosa kedua ibu bapa kami. Ya Allah, ampunikan segala dosa pasangan kami. Ya Allah, ampunikan segala dosa anak-anak kami. Ya Allah, ampunikan segala dosa ahli keluarga kami. Ya Allah, ampunikan segala dosa guru-guru kami. Ya Allah, ampunilah segala dosa kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang baik dan halal. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami sakinah ketenangan dalam keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, lindungi dan peliharalah anak-anak kami. Ya Allah, kami memohon rezeki yang diberkati, ya Allah. Ya Allah, kami memohon dijauhkan daripada bencana dan penyakit. Ya Allah, kami memohon dijauhkan daripada ujian yang berat. Ya Allah, kami memohon hati anak-anak yang aman dan tidak berpecah belah. Ya Allah, kami memohon agar dikurniakan perasaan kasih sayang di antara kaum muslimin di seluruh dunia. Ya Allah, kami memohon dijauhkan daripada orang yang berkhianat dengan dan cemburu kepada kami. Ya Allah, hatikanlah kami dalam husnul khatimah. Ya Allah, kami memohon agar dijauhkan daripada fitnah. Ya Allah, kami memohon agar kami dapat mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kami memohon untuk mati dalam sedang ibadah. Ya Allah, kami memohon mati dalam keadaan yang baik, pada waktu yang baik, pada tempat yang baik, dan ucapan yang baik. Ya Allah, kami memohon jadikan kubur kami tidak kami syurga, ya Allah. Ya Allah, muliakan kami daripada azab kubur, ya Allah. Ya Allah, dapatkan kubur kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon Engkau berikan rezeki pada kami dalam kubur, ya Allah. Ya Allah, kami mohon Engkau bukakanlah satu pintu agar kami nampak kelihatan syurga daripada kubur ini, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma laka tubna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.